Ni bola, yo sambulo sia, nakabali na sema mai na bitala no to Kongo, marota ki di wani kero mai bitala no, ke na nonda turang bola nito kai, siamo sartik mana kor turang ke Australia o Canberra, klub bungo bikim ni klub nakana tiku-tikungo en bonole Australia, tiku talanga kina nonda boli-bolo liu, mai viti, kan marau ni buku bikim ni ninto tali takana ronga dan nero do bitala no ke na nonda turang bulan to kayo chon ro ni masi turanga ni do matalevu mai bono levu maru takan ni rani sem ramenko mikro mi bitala no ene katulu ni wase-wase i bitala no mempaleti baleta tiko na urtanga ni daka-daka ene tauntaku kei biti matai enda ngandi malebani karto saya memikir na turang abiwakani may nasarba turang takon robe o reo pat ke kandau lu takatik may o manasa tu dakau turang ni nasengai ka marutik sar ni ngole na keni karua bi rona turang rua may New Zealand o tamay jeri iframe episai pagkatarang kina o tamay seni beba iwana nang gamu wala keni ketul ni wasa-wasi ni bitalo nongo ni siapa saranga mela turanga ngo kakilitani na kena bitalo no takina urutanga ni palm scheme ina dorongo tu na bika na kami sarabong ko me bakana neck sa liwi kana da sakila na kena bitalo no takina mateni ngona abai te saranga kina na turanga wata na rongo talimata nanto mona na sigini kuwa si berayanda na ngante manta kina bono turanga o maduata ena kena langa tibi kena sere singan tamu abanua nimbulasia.
rong binakantia na ser to Kongo kabola ro turango 7 kundua ke te vita na lawan ta baka binaka kina matisere mai na ser kula mai lambasa na kana langati weekend na ser to ya na singandamu abon ento marau ni semtal minggo na nanta turang bulan to kai mi kasa tukuno tukana rana chonin roni masi kamaro tak nito sema moko na programa na kena may vitan no takitu e bunga na itu kutuk mempaleta no tamatin to bitin na turangan ko abay tabi bakalibo ko membeleta na be ka embaliti kena matataki biti na be matin tulili wilikina o Amerika bakatan nga kina may Australia na kuno salanga bakit tiku kasi matikmiki ng ko may kan banda bakong bula mo to ba bula siya chonin roni masi Ya, meu sambula sia unuai, una vale una programa no muni besturit santo ai vale na no muni besturit tala mai na dona onongo me na me bim bulango talekina. Saka ni mara usarbiao. Nakasaka. na kami nakabali besar darakan na kena do marutaki na numa do sem mai liu na nandor do vital noti ko draba bin binakan na liu di banua bakatal ngakin na bono ni labu tumikin biram ba kay so ersende rongo da baka bakando na tumo ni ro ni ba matal tekem ni talmanda na bono ni labu tumikin mai biti Awale bubuni wa ya au zabutu mai na dona ni anu inambara biki buno ali buno ya non rondwa na koro sali bukoso au asudu kina au susu kina au buli kina au ngai mai baka bar na buli lambasa korni buli All Saints ada mai lambasa college buli leka biana korni buli tasusu mai baka dendre senga ni rawa ni tauzo kona mendalai buli tu ina korni buli lele bo baka takai imata patu zo QBS RKS sa susu mai na takali susu baya santa sanga minda rawa tanganam bulan na panonga dan tu itiko kina ya adam na sauti mai na nungku mai bulia sanga mai buli kornibia mai wata barakina na nungku buli me usale tia me ulesi tale ina biasa ibiti so ina tamban ni dada ba tamban ni manu untuk ngaravir na susu manu maniado me o tipana embakina nungku buli mai nungku takataka mai bunindawa o lesikina bagi rua le sarai le kutu o le bawa ti mai le kutu na tin ke dia also blu baba amani ato na mandingi meu sama ibu li balangi yang bakili mai di balangi na University of New England ini sa nduna na sano ni South Wales na banua ya o angai mai raida kina na kena budini kina na nungku bakanana kona kampaleta na PAM na national ndoba toka itu Australia na ngonea na Commonwealth Employment Services CES dan tahu biar bangkar kata bangkon ngoni serik dan tahu le lista kana ata na Commonwealth Employment Services sa utia mis ke ba santo na kata sana garitung kirian ortu dai kata bangaran ne kata na tumikau sena kata nilai kutari mori sana kata ndongo ne bulitu sangkai barai da chiko na kena da baka mata uira ni chiko na kemo na Commonwealth Employment Services ngai tu kana nungu bakananan na kango ke bakara nilai da kai biti batenduna kana lebuni tawata da mai biti nangau ne ai na bolu sanga bulu bakata ya me ato chiko me nangau nango me ato maingo sangkai babuna kina ya meu na me endonu makia o endona na tawata kai na bida na tambara ni matentu na youth ministry wakati na kanango lai lesi talanga ina Ministry of Labor na no lesi kina na mai na diplomatic posting mai na UN mai New York kwa tukuni kile bia musala itikibuna na kena tau ya na NEC kwa na National Employment Center yesi hata na ngonea na Labor Administration and Productivity Improvement patani aditi wakati kona International Labor Organization sang may pana matin na UN organization ko kito lebi da bata au sangay nung kuita me wanduria na kako sangay may dititunggo na pam sini kana bakiro na undol kandua
rondol karua, rondol katolu, usa ngona sa Turkina, usa kay listale me ulay tomana tale. Taka na Ministry of Foreign Affairs tutu wa director ni international trade. Ya badada radio elebuna kaun betu kuna bunai na siniro ni ba unagai sama-sama ko ngayon ni baleta libu tale na ka etu nangono ni tarumay kino ngaro ni baka matalati na baleta meron daru tiko nga nanon daru nga unang ni talno mi kunim badi talimangi sarwa sibe. Totoka. Kami kamida din tarongo tay na nomu wasemai na nomu ni huli na nomu ni sasanga baka kuno ni Belize kikina kasame baka patukala tu na ngono ni kuan na nomu ni takadaka na ngono ay totoka sarna nomu huli mana University of New England na nomu ni laki saray na New York kena sasanga membeleta na PAM scheme endor na bital no takati ni kuai bikim ni na barong ti kumai na PAM na kena na bakang balabu na Pacific Australia Labor Mobility scheme kani marau ni naturang da bital no tungko biti ko saranga na kena bital no takina mateni ngauna na NEC kwanda sa kila tuko na National Employment Center ko sa ratungo may Australia leo busar na wakanta ba kung sarti ko biran na lewan na tiko nek en nangonongo en na punata pa nga ni bakit tiko mikina en tiki Australia na pa nga sangol tuka na pa kumbula bikyo ni dombula may Darwin dombula may na Ayers Rock dombula may Western Australia may Tasmania Queensland Victoria kena SS ba ka New South Wales and maruta ka ni tukmo pat kikenda na wakanto chonen ro ni mas mi bulong mo diketa tu matanga na tik mu ni program mo na PAM scheme kero ni ndaro sukalis talmanda turang weka membeleta na PAM scheme na kena bital no taki ngoya lista le na no matik mi New York iyo nanongule sumay na legislasi ni matentu may New York asa may tukuni beo me usa se kontaki me ulay tayo butaka na kona program go ebi matati kona program ya mona takati ko nga na International Labour Organization ito na program ebi kuna sub program tiko na kani sarvanua na kani cooperative kani advanced vocational itu na kena manindia na kani tourism angkai mani suling ngono bea ko na labor administration go meurau ni taka me ule bandabora na kena policy ni kena barau tau yau mendua na vanua mendau mai lista kikina na yadan ro taka merau ni relako mai mai bitu tu na yadan merga ilako mai ramai na private sector se mai na matentu merga mai taru ki audi nganita me me bangkar tamata mai sa kena pool sarang ana panua ko tau ya buya iya ate bunga malua kero wale ruanga do ana maram ni tata no buke tiko iyo saka tiko kanko baleta ni me vira ni nda chiko na mai biti chiko talanga na international obligation ba kami tukuna baleta na kena binakati me baka durna liu ni bonu e baka toka tiko na PAM scheme go na na sebera ni na PAM scheme nanon ramai da kay na i balang ina kinasanga i may da kay balang na non da may bit baten sa singin do na pon may bit rani sa senga sa osok ke na kono da na public service na ngono ya daw raw ni leru sa ngabun nga nung dulo tu kana pa sa singin kay do na spea meron ni durtela ni so Mimpin in the radio ko era sukati ko may nabuli na ina university era drop out may kya drop out may na secondary drop out may mga na primary hanggang chiko na institutions ko elimu talaga ko era bibuli ko so may na ko na da iliu daw FNTC sa may bisa may TPF luto talaga may na FIT na ngona sembera kinan ni FNU elimu na kango ngayon daw may tugay may sanga tukinan na Saga may buling ona ko na sentango on labor administration
and productivity improvement. Merau ni ramai bangka taka kina sambora bulitoka yes senganga taka. Sanga indo ana kena ngoni sala ko ngai nanu meu tabutaka na ngonea na kena sangai na duna ngona mai muri mera mai taka I babalagi o irana nonda ko sara mai tungo na ngona ko na waya ena runa ndolu katolu e sembera saranga nikilai kina na nek sembera saranga nikilai e se saranga nindo na tanra mena wasimbago peleta na ngora idati ko ni rauna taka ke na ngona no uli tuike na uli torda ke ondoli taka tiko vira na sora ponua e rawa ribasang bul kali na ndola ndona singa ya sabi na kata mena senga ni taka sa rawa tu kerba ka ngai lako mayo wirna no ndako tawa taka ndota ni mera buli sara era ni rata ka kaya sini bina ka chikin ndona skill mera kilanga na tomi boni kau se kilanga na kawai so na kawai me sara rende lako mai mera ba kau la boli stale mai na no batani sande re na bula mai no dai ya ngona na kawa sama taka tiko na ngona ya me taka kina sangai mai ado tiko e bitan tiko ya babala mai biti na ruang dulu kaono sa lako ta kena baka sama ina ruang dulu katulu ina itu minista au sendona agenda item ni mbose au sakirebi turanga minista tabola turanga ni nrabuni kero ni bobo tinggira tu endona agenda ni item baleta na mode 4 ko na general elakoma ina World Trade Organization na general agreements on trades and services lako chuko baikira ko na taka ngonango ko ya bakatoko chuko na labor mobility ya na technical name ni na yada ya bu chuko mai na mode 4 ngonango me toso na tamata me lako ina banu chiko kina na taka movement of the natural person na yada na ya tikibu mai baya sangai sarungo do mista tabola sangai lako na kena be mbose pacharusibe mena pasibi kana tamata resanga tuni taka me rambo lako manda ni na sona bono me relito me boni kau na taka na educate sa ala kutumai kina ya hospitality nda mata wo kenda na hospitality kama kata nga kina na taka ko sarma itu kina kona taka na bali ni man yo ko sara satu kina go ya tikibu mai baya na kena sangai mai na kango mer sala ko mai mer ni ngalala na taka mai biti mer ndra ka ula mo lesiani yo sama ni mai bango ya sangai ibida bitana ka ya dakatiko au nanu mani dundun me ba sama tagit kana nakangona ya to kina na kango era le borna no mani o dana ulu ni sindren dun tama tela ko tume bala abango senga into na ka era ni ato ke era baltor mana mai bala na fama sera bina kata na tamata mera mai ta mera lai ta kata baleta angona ni buli mai bala ni nando kila ba bina ka ni le boer kera ka sa sing ni ta ka erna la ko man centrelink ko ando na tuli ko na CES ko tal notak sangai mai senga tunindu e ta kata bira na fama bira kango kona gepe ako mai vale na kenda na la ko ting mai na Pacific pamembe obiti ya saranga na kena ni chuko na banu ni ta kata ngai sabo wala nga kena formalized kena maten tueru Australia wata kibiti taron dorong lan tende baleta ni da unrenga to kana bi busa kita kini turu panu Australia mga bimbi da uza kana na bilateral negotiation ni turu panu da unrenga sar ni sulio Australia na kango balten taman drama overstay tu iken ka ba iya sa adon dorong no sa presa mayor na me pinakati me sara short na fama sampai to dona lali bu koran da ulo ko chiko mayur pape koran da mo ibataw na chiko na gep ngo ira na sarabon na backpackers yo ira lo ngamai ra uchinga na nondra rawangan nondra ila por toso eresenga ni permanent iyo kaya ngai sangai wana na persona kina biken lo mai ra mai abula diwa ko ba to kai chiko na seasonal workers program na bula diwa ko na seasonal workers program ocha sangai tara pa mai ko na Pacific Labor Scheme PLS iyo ya saranga na bonua tikibu mai kina ko na rona na seasonal workers program ko ang adabonga na bula diwa suka ko ya kantua ko na PLS sala ko sarme ato na bakiba iyo baleta ngona mera ni
merao ni vina kana no bira na fama bira na dawi kata ki me stable na non employment market Yeah. iya ya saranga ako na kaya nga ribu kali wiki no kenta tumen pasifik balto ira na backpacker lo kamera la ra ma ra tangan relabo rato sarin to tala banua ese ngani tira na dawi kata ki ori bina kata so na kame tundi kuya kay mari kalungat saraki no kenta tu may na pasifik pa bimbi ubiti na matanggali mo ni ida kata ka kosa may lako tungo iyo na National Employment Center ngai mai dakai muri na dana iyo na wato ya butaka gina ko sandu indi chuko na dani kaya sangkai mai lako na rona dulu tini kabida ya sangkai mai dana kina na National Employment Center usa sini ngai tiko kina sa mai toro kina vida batana turanga bilim balon roka ngai mai vita oro tale don turanga ya kosa tara chungo o lui mario iyo eto to bata chunga na inaki me toso tiko ngana tata indona ka salu rebe wale bukina go oira na mai tata tiko i bistingo i Australia wata ke na songo ni wata ke na labondo lo mai Amerika mai na via se buru tale so ira tungo isambo buru ni labo yang asara tok nga bibit ina nonto tu asam na remittance ko ya e binaka kina na tata sa lim sa retara non vale sara tosoda che non arrivata in bula io e sono kalala i se voti come me va bina attacchi darno gaira ni la ko ni kina iloma me gaira ni va darno gaira i voti amanda kina sona voti ba bunti e sona kina tal noa e sera ngon sala vero ni bina ka kina na nrala ko chungu mayor na non to na pam scheme merna ni maruri na non rambula maruri na buvale maruri ta non rilavo e se sono bono e se lanka chico Besar, benar, benar boleh besar cuan. Mena nomu rilis we, enak kena pi mesti kita kena bos li lewo ni tiko kena yang me New York nomu al tal me viti lewo na pi bosa kena conference room back nomu bos li lewo ni lako kin. Rama dana nomu ni rai, ni oni sare de sa teko bumba baka patukana main na vika pi mesti kita kia. Sare de tiko nomu sangol tiko mana waka. Io, sandura kana no gumaraw ta kato baleta ni sa eroro saranga kina weekend o kenda na sandau mai tu balani e indo na idola dola li beta kalita ni weekend ba to na nonda bupale sar pa ni saranga biranga na ngone ko ra lau chiko mai bisara ba ila bota kira e indo na kai binaka kina sa sengo se tinda ke bara mai weekend na sa tu no na tu na bono ni da kai balani ber sala mamai ra mai ra ton re lavo ralesu dinangani sona kai sembere tu kuni mo dokona sar di santo ne buru bina kabir sar le bam boto sar le bastoa le voli non ralori sar io okle sona kai ento dun me refine taki pakabinaka e mena tambana bigani maten tu na non sala oti kuma yo rame rata na non rambula ke e sona manu sembere ni bina kasara na ele una lenga mai tikongoi i balangin anon daw mai tu ke misar mai tu andende sar mai tu atau don kula ni sana kilati kona lebu ni bubale sar mai kaboro so iyo sona policy ya ere sa ala ko tiko senga ni mata tiko na kena follow up takina taba indua mandanga na taptangona indua na maka embosiana mo tentu Australia na family accompaniment eranda ulako mai mera mai tomani rana tata ka irana non rabu bal ese mera tungani matalango koya ke aroni ba mina kata kata kena na toso koya mera kuning ke indona kae indona lenga ya ato tali chuko mena matabu bale iyo ya indona kae sa ngandri tu wale me toso tiko na kango toso tali tunga bate kena baganti ke besona bonwa mera ni bina ka kina na nan ramai tiko na pam scheme members na tiko ngo na torto kong pengen donang ngauna na kena taka ia sa tuntun me baka totolo taki opo mo ni na kain tuntun me taka borto na tambana ni maten tu mai biti na minister ni immigration me bebu sa kita ki sona kango na level ni ministerial level baleta ni sangai chukaira na sinrao pambimbi na kena sangai mendola na bisa ni durumano meral durumai ke mer durumai babinak
merani ramai tu wandende merani sulit lang ay so na visa batang ko na visa ko sulit ko vira na nonda tungo visa 403 ko sulit ko subclass 403 na visa subclass 403 na vanuanga mai daga ke na ona lisutali na singra no mai lande talem do na vanu daga daw ba wasi bini sona nga una sona daw sona nga ndir daw lo mai daw mai lenga ampelteni daw vitala chut kira no employer o char sangen daw main ro ngona kina ni singani do na flexibility ni visa na vanuanga mai daga kina o sana mai daga chunga kina sinra ni daga tale bintu tan na employer ko sona kaya daga tunggo iya ya era kera ni bo wa malum takia merani me bola verto na me website ta kana na government level merani ta kain to na kanis la merani rakuni le sumai wato to lo vivite na ngone per ko tala ni mai obesti me soli so na flexibility ni tiko ke ya na no kuna no matiko ngoya yo dinanga ni na no ni maten tu eru en tani ke rani do na kabaya na kaya to mai muri sana do na kabinaka ni ana ngono ko sambo ndre sarto ngame mera elibuna abio undo lusi bi na ngone sarmai tungo tu watang do nutu kala na rani kila bina chiko nongo ya kaya navara do mai marro ir to kai lip sar korsa do senga di daga kai kalau do tal no bati kaya do tu kono kono tu na kana libuni ni ngone rasa tungo rasa singin petengona ni rando bidachi batikir non re employer sarnga do roa begitu so sarmai daga tali so tal na banua sarmai rawat iyo senga chiko nindo na kana formal system saran di sangai sarangan sara utinga sara lako sartiko senga di pakai mata sartiko indo na dona lengale kila elebuna ka mata ilalai sara bunwai era di takai mai viti me senga ni andra bati kona mata tu mai viti na alengar ndau mai suta bati ko na nondai ki draka imbiu nga mai nanti saran biu sartunga sarang wilet sartunga ngai waraka ngan lako ni remittance sarang ni dona lenga do vira na matawi mate se dona lenga mai viti se da ngai mai mulora kir tal to ko employer iyo sanga sala ro sala sona po saya na kan slavery na kai sa modern day slavery ko sala ro sa ro tu sona ka sanga ndonto me baya o kenda na liuni bono mai viti ke makayan rabati ko na maten tu mai viti na kain to mai atu cukup bireke ke makaran kai main ro sindu na kabaya bale tampe kan ni rasinga ni daw iyan rabi ba binaka chiko na nondra mai tiko rakaw itaki chiko ba lewe sarava sarto nga na nga sara kaki na sara ko sara nga saran dilak sa singa talingay sa kay chuk talaga na indre mo itumbay so nawe kasar tuike yaran daw tuko na bira mera sa lebra kanguri lak me bango ndo na job chiko ke me bay yan to do me abutaki may baka binaka may biti lera la ko may nabukuni do na bubali yaran dale su karele su tali non bubali me rakota kina na nambuno korsa may nanonro ilawo Andina todo. Kung na pointi pinakstrangan itu kun maya where na sa may visa ni radur may na subclass 403 na visa requirements tikon kaya na dadur mera baka muri se mera kila na dapat na itu kutuk tabi tipo na non passport na nito ang bitala no ke sapa ampuresopa ke manu cintali wera turangan ni tahun robe turangan ni reo Bakatalanga kina siya matalanga mayo tau iskeli tumbuna nito bitang takatimuan na bimatanggali visa itiko ya dindi kino nek balatan itiko na narabindin dinati na bisa sulimay kina company ngulikina ibayira na sa may siya nga tiko na ratakataka na nora sa may bisaw itiko ito nung salin na doon meron muria Choni meron ni list talimento dulu talimbekan na buno ano dul mera mureto manda. Tarobina kaguri na ngauni sala nga mera leba tarobina na immigration department nga na minna ministry of the department of home affairs yun na wala nga tiko indu nga may tiko baya sanda ribu amelis na authority ko ito dun meliskin baleta ni sara tiko baka taon dun be kasi sara violate ka na visa ko arla ko may kinay
Ia ano no mani dontonu me soliveira na indona matatani bakasala merandra lesu mele ba madala takibira na matanggali visa dapat tale era ni tak era ni era la komai meramai bangkarana student visa ke baka era mera mai toso tale na kaya se dua tale na mangoni sala mera ni radeng ukina indu tale na matanggali visa sub class era ni randing kita kaya ko very strict na fo udri sao chingaya sa singa sarangan do na tale mera la ko kina kaya ko ra indau turumputi kina na kaya sara la ko saranga sara singa ni bia sara ni balik ni sa sin randa list tale benon ra employer makao sa tukun main sa ka sa arlak sara le bangara tale sona taka mera ni ram boro tokin betin sara chukura wiki yo kerangale subi serangale ndende tal non ra list tale mai Tino sara. Bida aku arah tu kun ini rangole bit rangai sumaya rangole mena potinan sa taseng serang ni rangole masaba. Tapi itu lom sar. koya ebina kata ngone kina bira ya bira chiko ngai ke baka taun dun rata kata chiko batana kata kan monongo Australia ke otomi ka teni tu mandanga ya tolu sanga bulu ka bitu tunan tolan tona ya se bitu tuna ka ya sa tolu sanga bulu bata tunan tolan bit bina kata ka bira mer sapa ka wila buchunga bira non bubal may na non rasa wali sui bit endre saranga ni rali sui bit sarama kila na yang ni kata ka tuike ke na option so satu bira renda pamuri oke waktu talang ke na rai batal bangaya na nukure sa ko dengan ilis bal teni ko nang ilis kim sanang galing kata ruwat ke tungai ban dako na kena bos taki barando beka Dia nasar. sa rendre na mo bulai biti na ngonang ko Dia nasar. Obya ban setal nakau ni tukun meya chone. Ni sunangona rendo kadimba kemana bewa kanyer na kanta. Bita manangan na takang goreng wala may tengo chuk ngondo na job nangan ni besar. Rirai itu dorong bak meterungi na tapi bak itu kuna nemu visa lebih tangan noa ni reda matana bek itu kuna nemu pasport meran itu wili ko bata ni beran ni ding ding yo kanta don mesana Landia sepada gori dina sar elele buna non tar la ko ngora may apply ta katale so tala bisa na protection sar may ba pe pasar talenga balite pa kataw nga na wir na employers ko di sponsor tagira sarla ko nang tal no ko sarla ko may ramai kere mera sponsor tak sarra sar mate ben rata kata pina kabir non employer sarra sara non bisa sa to sara chico ya lele bunga ko era sena chico ni through la ko ramai tu atau tondun sarmai bor ko tuna lawan ni kata kai ya nang ko kita na ni tuga na tampana ni tampata kata ni bipata kata excuse me the Department of Employment ko sa may kata kinangko sa tiku kina o Dr. Lorraine talaga kemi kita uray dati ko na bimbi ni nonra sangay mera may maruri matanga wira na community ni PAM korti ko na bibono lele ko baka ni atu kun eliwa era singa sar tu ngani suriti sa to so maingo sa singanin do dongo sikovira iyo rangai tu non ralenga non ra sa non ra bil ni medical non ra inisu ara ka kiti ba ke ndo na mate me ado mai biti o de na responsible kina ra ka ba era sa tabo tu na kaya rangalu takatu kombe kaya baka buna kina non ra baka radun roira ndo mandana community ngo mai temot ini sadwil sita ke oti ko te kira ndo turanga na kami ndo tu team leader toka tapi santin di singin ndo na singin ndo elakwa ni wir mera lai reden singin ndo ndo mena commission singin ndo mai viti singin ndo ertu sartu ngar ngai sevele da kitu so na kaya singin tu ni ralau rei babu na singin ala ko ya chiko ya ertu le baran rau na mitwa kas kor chuka mai temot ruonan rau wira ya era kai bichi era mbi sartu ngar singani ika endu tali chuka mai waka waka
mai riverina ni South Wales chiku talanga kina bia vitu nan raw na midworks iya libu talanga na kai beach iya vitu tal na banu chiku kino irnanon era tua saratunga era senga tu ning karaw ni bobinak orto na indua naka sangeta kabang kono matentu na Pasifika patokai chiku na country liaison officers meron daw may taro meron daw may taro pa sa laki na irana nonda tama kai era ni bibu ka orto na country liaison officers kunta tu mai bite tolu na nonda to country liaison officers iyo tolu ya minta kai pa sama tak na banwali bungo Australia mera minta tu rawata tu kata na tolu na tolungo na le tolungo engkarabi Tasmania ya laksari Darwin lakoi Perth iyo senga tu kanita kata karara saya tananga na saya tananga ni rachiko ya mera kabata kaya lebu na wano baya mera sangai mera bukira na nonda sambukan den reto kai iyo wer sarangaya ko aranda nundun mera vir na nonda tamata kata kena pame iyo sangai teki bu ndel wala ko nang kai bina kata kemai Di na to. Kadir sarangau betor talaga ng unong kuhay, minta pabili pinakawira na Fijian community and bibono ke de Australia and ano to may talnoti ko orona we kandaro may sabong berasa buturangan ni Reo o man inteli buturangan ni Takon Robe roto kung chukora na vivo ke libera takaban na lini community may malabani erto to kulis ang wala nga nyo era na community ni Toke erang buhatan nga na community ni Samoa wakanta sa libilo manitik we non retiko to token din na turang awe kay na non rabi ka wita kana sa tiko Australia dona ka na non rabi bu kana community konda kwento to we batani no sa chuko elo mani non to waro ni ka wita ki ai na ni la ko mai dona la mer la ko mai piti sing sartungan dona ka era waro ta katumai era mai tu mer kai mai ka ya ebilebi de kitu so tabai ki rando tini mai paling ko era ta na HK Sandau mai tokai kera mai kana ramai mode sara mera bangkarin non resulu na kana nar singa mi to yawi otia sar kai duila ko non rone dada kito sabe kile ngoro nga sara sa set kina na non ratiko sar singa ndolo mai sar kila na wale ni bule bonon ko iya sa toto ka sara on sara kya sara vile sia ki sara talmandanga sara sing tu bakando sar mai ra sar ya ramai baki baya na HK iya sa endo na kana na community baka ni tukurang gore na community ni kai biti na nonda kawai takira tiko na nonda hindi na andi hindi ken gore bebu wale besar na community ni Tauke buat kina na Pasifika ko tiko may baka mamata ta kana nonda may tiko na nonda Dia nasana. Dona itu tu ko wasi aku mo dona be kandaro luke tikungo ko tikungo Melbourne pula pinak luke katikungo ko rerai sa kana ngonon be kameta ka indon assessment me baka ni meron ni lore na pura me baka pinakataki sana rerai ko tipa ko limo na empa kina kena didi tikumai dona baka sambina kaya itu be dona itu butu babaya and nomuni bitar tartu kerto na country liaison officers io entonto mesa ando na review ni PAM scheme ausanga ni kila na dhaka na dhawa udhe na dhakaba balete ni ertu sabe be leva sama bulu badata na undul ngona na nonda ko sartim na PAM scheme entonto no medak entonto saranga medak berro ni kele po bina kana dhaba ile ngatiko ndo na task force medakaba ni chikongo ile tini na matentu mena Pasifika o Wilikino Timor Leste viti Papua New Guinea o kenda to na kena boya menangai laurai se da era ni gar da kame era ni me review takikina na kama permutu na effectiveness ni PAM scheme iyo se ba da matiko lago binakatiko na PAM scheme in patanin daray da chuko mai tumba enda rai da ni raw ni
ni pinakatiko ituma oira no ndaro tiko kina io ni ndaraida na sona kena downside ngo no wataka na mai ora na mai tuike korsa mai wimbiu patena no buvale patakena no sa mai overstate ale tu so patakena sona kabaya era mai da capital tu sona ito baya sona coste ana social coste sa rabaka wila butiko ibiti isa at the expense of na family breakdown na osana tabuta babalang batere na kena kabora na bubale sona kabaya me review taki yang andina tikoli na kango sanda rawata na ilabo io sanga isenga ni rawata sarna na welfare ko endon me raw kina me tiku binaka kina na bubale korla ko tiku mai bit sona kaya urai da tiku ni dondon me laurai endura ka na talenga na bimpi ni nonda dingi takira na nonda korla ko tiku mai bit au ka tiku na nonda la ko tiku me na bi korkoro na korkoro me sabwa itabi bakali besar kina na ukalambe kana matampo sili mo katurang bek watikina nonda turang ni bi san bi tikina balete me kuninding taki me baka Italia na ngone ramai taka ki me mending taki baka mata me ri botal chungani so me rao ni rando zingo bochi kona taka ni teitei na taka ni tingoli na taka ni kanilotu na kani matentu pater ngai dolo kita mengo sala panto na kor sa ando na kali wia sa rala ko mayor na nonda na ka sangai botu kanang kasi or nangon ini relasiani ni relasiani rango era laia senga ni coordinate ke ba binaka na da vera mai daka wiki me daka baka mata u me raunia me bosei era kuni lewa ir tunga era nangon era lako mai me chuka na turanga ni koron turanga ni bono ora bang do sala konguri ise senga chuka ni dura no to community hall to le sanga na mundo elabo do sa no chiko na bula kani community development baleta na maten tu sa sinra ni sole chuka na elabo me bali chike na chike na kor baleta na pata kana community development desa raw ni kena yang aya embose saranga urto na abi korkor merani rala ka ni rala yang talenga se da ni sea wall se ndo na kabaya bata intawara ka chuka na maten tu se ndo ya ko me na kaya sarong nda ka saranga ken ya me nda mbose wa matau merani tukun chuka berna ngone na bimbi ni non rala ko mai elebu chuka na pasonga ne senga ni rala ko lenga mai ramai tak era mai yang saranga na kanin bulan ni bator kita kin bulan raram ona kurai ba chiko yana kena ka meten sande rich pana nambula mai na andel ni abwe wir saranga na nongo sarba ila bu Ila saranga ya wea temu teman nanti kina ya turang wea kemempaletan na remittance teman cuko na nangonen ni COVID-19 na kian may songo tu na bimatin tu sa siyang nakakaka doraka na pagkabini binagtagiti ko kian na tuko ni balangi na taman ni bibu ke bakitamer ni sente elako tuko ni bite bakambulasar tu kan na matin tu bakambulasar chuka matan tu ko mandara bagsao chingone ako ka chuko ya Mr. Bimal Prasad 2.6 na bilyon na February na bagsao ti na ilabo ni remittance mahili undaw senga tu ya daw senga tu insala ko mengo na remittance sama ilebu sarana kana kena yang weekend dan tambanan ni ndaray na ilabo ko ka chung may balang may tumbukin na non tapanu ba ilabo na foreign exchange iya may binakakina ng bulan-bulan ni Ontario Reserve Bank may binakakina ng bulan-bulan na may korkor na kaya ngayon binakakina na kako na nindo alay taka kay balagi ele susara nga inano na kor na kaya binakakina ele tarapalikin so na equitable distribution of benefit binaka siya nga ni bakata ka na ninda baka nun ni na tumbo nindo na matan tu tatukun chunga bango na matan tu tumbo may na bana pasende kinawala pasende yun singan chunga nikila tumbo ibi wasya chikobi iyo kana kani scheme go o ko nga taka ko wala ko le sanga saranga nakambalitan na bale ina koro se no to baliloto se no toda sa ko sa patora da tekirto sana elaura na mawe ni farm scheme iyo
Iyo kona aggregate economic development index ko ata katungo. Anda satu bina van pasi dalam pasi singkla itu tumbuh cukup ibu nada. Ode wasi aja kona distribution Isang hindi kila ayo kango ibina kasarang oro kango. Long race sarang na be kor na biasa. Ya ibina kacuki na di sabong me refine taki kami na kana kineta katak. Iyo me refine taki kami na kana na ida kata kanin on lakumay non relesu. Mera baka buli di talaga ura na nonda. Tuna kamera itu tikongo ike na lakumay ura nonda. Na baka be nga taki ni labo. Kula to ataran do na una na kango May kondo to panel discussion Iyo yan do na kambimbi. Baleta mera ni matata na pun wala kunela mera ni rangailesu. Sa tiko na beteni non lakumay. Saran data kabani. Iya baka tahu saranga. Na nonra may bangata ka na nonra ilaw na bonongo nonra bangata ka baka na ilaw mera mama ruru kaya dura kaya lega chuki no kenda na itaw kay pero na hindi to ka sarna kaya kaya to nga ka kaya kaya tusin ka raw na tulak nga may tumambagi ba tulis yan pang to nga linga mo to sinto na kaya to se laylay wala nga andun na may abi nakakasar uli ani do na lori ng bisinisi meda kamera ni ocha ngay law tala mo na kinakaroon lang lago sa tuya ni orto ya sa law tala me na lot go me systematic na kenadak no se senga chukuni da kama no to bono no me bagaya na kena plan taki Rango sa kaya kasa na vaidor na bekat kun may uluk mendo na review na kena sa ko na kalimon ba kanya bag totok kasara saro ni dur matagal ray bubaya iyo dondo sara me daka baka matau me rinda bulikina meron ni baka pinakatakita but sangay tekibu iyo au senga ni kila o ze na zakava na kango but ministry ni labor beka se orto na matentu Australia me mbosei me vai la botaka na kena review tero ri matangali assessment ba ya enda usau le butoka kena taka me low rate ba bina kana effectiveness ni pame iyo chiko na kena ilaw chiko na kontraki merendau zakava na kava iyo dundu ni metadaka na ya nindaro rede chuko may na kena bibisaw tiko so na lawa na bibisaw binaka dongo na Pacific Engagement Visa na PEV kwana barontola chuko na katolo ni chune roni ba madala madakina kena sa tiku ngumeke kene matai merana bitani na na ballot system ba madala madakina chon iyo na Pacific Engagement Visa tiki bubi sa tiki na chula na bagsaw ito na parliament di Canberra nandun may sa tiki bubi kya na Pacific Engagement Visa char to ambera taka chiko na isa nang gohor to so beka na policy medaka so na legislative changes medaka mera ni kay maudo ko na kina December sa tumba tukun me sa taka kina matisenga sangay wali sarchunga na magingo sangay tukun me sa tiki bubi na katuli chune iyo katol ni chune mesa wasea na vida matentu na pasifika ya kona tini mandanga na matentu ko chungo na palm scheme to wasea na tulu na undulu na visa ya koya me soli me raffle taki me ko nga pikta kana kaya sa raw ni apply na permanent residence iyo me ado mengo iba kuta chiko na kuta na kambimbi ko na mana tuku tu ko sangay lako bu mengo na tutu bu mengo o papo ni kini so liberato endo na undolu tol na raw lima sangabu may na tol na undolu ya ne kaniyang bakingo iyo oviti tol na raw ya na kaniyang bakingo au sanga nikila irato na kenabo au sanga nikila ita kabakata na system ni kena so liwi papu ni kin na namba lebu ngomba tempe kan lebu na rato liwi ni population se ora kena bu na Pasifika ndakere tabango ay nakaango baka sa baka tambang ito changa pira na kalili baka lo makino na kalali baka chiko ya baka sanga nikila na yabu za ba ending takikina
me so me la koi me tulan raw bici durang dulu tulan raw lim sanga bulu la koi Papua New Guinea kene ba balea ne ga da ka na balloting ele lim ngona kai Papua New Guinea la Australia orto na ando na Pacific o Tuvalu o Marshall Islands so orto na kena vota lea o Nauru sana bia se kasaranga ana kasa la ko tukumaingo o se ni kila que o tuka na political level into na kaira ni taronga ki ka minister ni immigration tu na zaman no ne wale bukina o PNG ele na bi maten tu taleso na ngai fe ba kada na PEB ki ka sabati ko ya na dolong dulu tulong daw lim sa bule ya sabo bule katasaranga nabi mama nga ni tulong dulu nabi sa ko sule bemba Tina saranga. Ito ko biya iya na ya ni bibuno keren ko ah Vanuatu donan raw ah 50, gori o Tuvalu donan raw, gori o Tonga donan raw 50, gori o Timor Leste donan raw, o gori Solomoni donan raw 50, ah o Palau 50, gori o Nauru maksudnya donan raw, kawan ah Federated States of Micronesia 50, gori o Viti donan raw, ah Papua New Guinea donon dolu donan raw 50, dono benakala itu kun juga iya okay wala na duro na gori buno na kena bentu teki wata na kambali na PEB ngo sanga ilore kya na na fairness ni kango ida ka senga ni tukin me weekenda abuta ki baka na ndingi tekini nambango weekenda na lewe ni Pasifika na kai kalangan sa alaka menanam inda sini kila abuta ki baka iyo ya na PEB ko sa lamaru la ko chingo na bulo chile ngo ni katulu dabara munira ipana nambang guri ko arto nam pintuan guri sala 5 sar Iya, 50 ro karala ito ko ro o pala kina Federal State of Micronesia. Boleh ito ko, boleh ito na kena sa pertanya. Visa allocations are based on several factors including population size, doon sa right rakan ito ko na will ah diaspora in Australia, oh existing migration opportunities, oh expected demand, ah and participating country views. sandi Yeah. oh istan na barong oda man na kere da kango siguro ni da ka bakini do ka balete ningo na matentu Australia Yeah. siguro ni da undo baka sa mutakalis na na usituki na may foreign affairs may biti iso na kabango rin da tarong alis at level inda da kana forum island leaders meeting tuko na birno na minister ni tarong man da kango eda mo na bune sa chukinero ni ka sesin ran buldos tu ngame mango tu tarong yan tu tarong yan mirani matata me kuni na sa rongo tanga bango sa tawur sa tamay ko ni na katwe vina kami tarong ilis meron ni kila ina da mo na bune ba tipene ba kay pakatambagin doon nga viso na banua hindi na ni population size so tala na factors meron ni balance na kikina may kuni population size wala nga makataw na stage of development nito na matentu laylay tuwalo mandaya or tumay tuwalo sa kilachi pa na kanisi level rights may law rental so na factors bayaran ni kautada ka na to probability nila kumayo na may toso tayo kinorto na ba iyo meron ni sambo wibu ko to kaya yung kaya kami tutong kay barong nga tutong abango di ang kailangan lang kaya magamengo kaya naka na PB ko sabi yung 50% ng 50% si PNG Iya, tu reda teman-teman tolong teman nak kena matai segala yang baki roll out manda plan kita akan bakal dona evaluation galori manda na bak satu ngomeliu sebara ito to numesa ka nga baya me sa tigo atataruti ko na leoni banua nangonango si base taki bakata na wili ngo ni PEB iya tarong bira na minista na bi banua so na rodi matentu na Pasifika kay tarong may ta bakata pati ko kango ang weekend na tama na yung balimbal ni kinatawiyaw kaya makaya sabat ko
Mm. Me sabat ko ay mo na wili buya. On ko rita bango ay. Sandon tamani wili mo na mo 35 bongo. Yun na sir. Yo, Taman lang kaya layo nakara ng summer. iyo. Iyo ndakila chiko ni Australia na matentu ang galituki no o New Guinea. Da sake chiko na bewekani ay. Eh. Eh. Yun na sir. Ay, bikin Isun da mo na maro maro. marunong may. Rosa $1 chon na charge sa sa Santin. Ah. Oh, Santin. Rosa uli $5 ni US, Australia. 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 So, Oh, bikin mo na warong tikumay it's all done online. And nag-imbito ka na website ni Department of Foreign Affairs and Trade ni si Australia. Kero sa wasito talaga na ni Robital nito kay tau tumbunay. Binaksara nga may wasay baka biti bang gochon na itukutuko ah, bang ni boleh tunga ba pertania na ah, libnang iyo. iya Santin na sar. totoo ka sar na PBB ko ni mati serangan ni opportunity so serangan berna kadar chiko na nek. Iyo. Isoli na winokada ya na kena na emba kinimbula ko en dondu me katofin na wasabul kalima. Wasabul kalima na emba kinimbula. Kaya kay sibita ya sa asenga ni kay sa senra ni kay eligible mo kaya mo apply wana kaya. Yan sara boleh tong gue na makan itu kun tong mengordon binakai na num ni ambaki me ambaktin kawal kina wasabu kalima me beli tikun muni passport muni asudu siana num ni tumbu ngole mai be to na participate in countries Ah, usada buti chuka ya bati ah, ken isa wasabu kalima ta hmm, Sandena. Tagari talaga chone boleh tok gue ke bakain ding tek na ramni. Eti ko talaga na requirements eti ko. Sikin balambal ni ding tek ya it guarantees your permanent residency. gori. Ah, Saru itai la ka bata ka ba. live tal chiko na kai tuntuk ngo you have to meet the health and character Ah, requirements ah, before being granted a visa. Kebatalangaya, if selected in the ballot, the primary applicant or their spouse must secure a formal ongoing job offer in Australia and hmm, meet basic English language requirements. So yeah, there's still rules and guidelines involved in this hmm. journey. Yeah. Di na sar. Okay, so nakabaya meron ito na katampan ni na natunan datu mai biti mai na Pasifika. Kaya kasaba chuko ya mesa bias chuko baya na wili ni PEB. Kaya mo kamanda nga amin doon na wibusaki bilateral negotiation. Matentu biti kay Australia. May bakalimutan kita kaya quote ni scholarship kay Australia. Pero nanonda. Meron ni maudeng uto ka kina meron ni Australia may reso na chance. Pero nanonda may biti. Sachi ko na scholarship. Iyo. Daw sinra nito sa takatalik na walelay. Na kota mai be ira na tuna nonda wate ni sini rau chikenda kete na PEV ngo e sambo lopsided saranga me okay so no mera ni deng kino kenda ke bukai so sar lag mai mai buli balangi saran ni la kon non rede onde ni la ko talanga mai sar mai vai bola saran rele rele talanga na lu na bu bale mera na mai tu ando ike misuli sona liwe bi kene sendo kuni manu ni bata mo indo nga bona PEV ngo tango yang bayar na matentu ko era dale na rale ni bono Yan sar. Benak balik cari tinggali tahun soli makasam tikumai. Selalu mo tikumai na turangan go cone oh tinggali Mr. Rodimas. oh Saya lo ngamen go. Benak balik bueka. turang anggur sa TV Australia na turang atau ni anggur takai kinda tala satu may dona sana to kinda tala satu tala kor turang ali may sirne Totok, totok eh. Benak balik pada soli makasam tikumai.
Ah, Toccione tingali tamarota kani ichikundo le patamatango mm, mentakole patamain da may vitalan no so lima mm, kasama ko tamarota kani tiko Mr. Ronimasi endovira na kana ndau na kana vitalo tek saranga na pam skim go en tik tik buni yang paki ronondolo kina ronondolo katolo sandin mm. ando to kana ngon palabu na bisa kita kimai ni bika Iya. Inta ulen kapakali buna nutu record keeping mai biti. Sandu itu ngabe ken dana nonda kaya nda kila ya sen tu bakai bola. Sini bakai rana nda tui ba no ngai bo no tani. Ma kila iba sartu ngabe na pa ini nda kabra kango ngo ngo kento sa perte wale buna sana. Isa to sotiko. Saya ngati wale sa to sotiko na pam skim go. Nanu no itakani na ran ya wale bu bekenda. Ah, na libura ka semberni da tu wa semberni da ka sara ba bina kai na ken anting ita ki mayor na nonda mera la ko saranga me be kor me fe na be kor bitikina mera ngai mendu na baka wa kai liwe sala ko mendu na ila lango na baka nga pam skim ko mera mbosi saranga mena kor wa wa chu na group mena kor mera standby tu te indalo ti tapioka ti kango Terus juga ada kango titi. te uste kana ti ti ngona relation ki no irango sanga no tu te no tu ya solo ko mai me kunita bukai bale tendu na kali usatu ngo buni mai non rala ko tiko mai ron non dang ngo mai biti ndio ko embe ko ngo na ngoni sala ko saru isoli kina nan dalo kina tabioka mai biti na ngono ngo bale kan isa senga titi sara mai tu kita ngena pa ko endu na ngoni sala me lo re na ken dina sa tiko nga na slek nga sanga tiko tale ko na ka eh iyo endu na ka sa sauli busara nga na dalo kina tabioka Talaga. bare takati ko ni laylay na titi de senga tiko ni plenta ko na ko di mi titi ko yani o di me la ko may na pam o di bale te ke baka ita ka mabina ka ora tu saranga na titi ko may na ka may na koro era ni supply tal may bira na pamo ko siki lo tala kin na lang mer market Talaga. hmm Total me da iyo me da ka ba ay me dona ila bule buya ni sa market nga ora na may tungko mata ni rata ka ko ngai na vida la manu ngai Australia ke ngai la ko tungo mai kina na usa ni tavio ko kina tal ngai Wah, tiko na kasar ngai to mai la tal tongo ran tiko mai na ko ah jelas. me da kan do marketing research kena channel taki mai na iboli baya la ko mai da kana kena bi usaki ber tono biosecurity me rani tanto ndo mai so na matagali boli bango me mai bakani tal nga kina irna non ko da chunga enda bi boli chunga mai kenda Anjir to toko. Untuk reja ni urto na kan to mitong untuk to tolo to kan non to fika. oh Ah, oh siapa dah kono tong baca? orto na tonga do tani orto sa to kasara iliu na kena gori kena fika ah rala ko mai sala ko tanga mai na mo bul takim bul makau na ubi na ka kede ngai ke ngai la ko mai ke sa sin lek ar kan ya karu ngara chunga mai to Anjir to era toko. buli ngabe na chunga mai to ora na supply mai ah ah Dinasaru baka samtak sara Mr. Ronnie Mas na pinanampak saus ke tuhan cukup Brisbane ah ketodong cukup Woodridge ah klaim goberan dong boleh pinakan na siya cukup Queensland boleh pinaka semi mel dong boleh pinakan na turang beauty ni may Queensland ang ganda boleh takat cukup na roro untuk turang India itu kan na stoa hmm wasa tungan na stoa na turangan ko nakakar baka nga cukup ngamin nabo sandi Nakakita daw rin na tinubul makau bisiklete na kaya na supply to mo ibit. hmm Ganito talaga rin ko bulu-bulu di kina. Ganito fresh to nga na non na roro eh. ah Ayun. Siya nga yung berniado nga may buka. Ni okete-ket na pantak na roro eh na gor ah Samo, Tonga, Viti, boleh berto na Filipino. gor Boleh talaga na India rando kanina roro. Ang garong gor ade mo rin ni sali ulis tala na turangan ko li dotar chupa kono na lisi may nabwa may sa te sarang ako na long roro may sa plata le no ko ay Australia ni chuko na demand tagari dia ah na wasu hindi ra rin na opportunity ba sa dig sarang ilong sa katak takir kata eh kata tigir gor
O kaya to sembara chukan itu tolo no tondo singe mana kapaya Tena. na opportunity ba ya tu sar tu weekend. E tu weekend ga non dana kenan gele. E ndata baka enda wele tali tu kina. Sa oirango wasenga. Ngo na no chico kene sembara ndare dinduna kasare da ma tal tuir. Na sto mo danga kortungo weekend berango. Sembara nindo wando e sto me kai beach. Era sto kene ngani kai India ara bolita kana kakana babit. Eso era kai India saranga ma India. Era bolita tali weekend na tin bulmo kau na ubi na ka kedengo ko enda maika. E o kenda. Abang ai, o kenda tu un momento sa takama de dona do tu stoni kai me tu bolita ki kakana babit se ondo kai chuka. Tena. Iya. Dene iti ko na bira na yalo na ni sa Iya, sa tamata tek tel ngamen na nonra tiko na gor, bulon di bisnis siapa ta. gor. Ah, Isa. O listal be tolong Mr. Doni mas num nitu ko na tiko ni kena nakiti na itu tubong ni meta kata ko bira na tiko mi panu ando na ah, point itu kunчук men ko semi meo. Tuko na ah. ngono ni sa ngono sarang mula dep tal be kan tiko mi panu erto sa kata kira talo ira sa tiko lo ni taun ni waya biso sa kata tiko tu sa main bio non kata kata merang wale mai ya Iyo. sona kapaya E ado chiko na kawaya iyo. E sengani dondo no me ado baleta na pam scheme na kena tawi abu na kango baletira na tawa taka unemployed. Ya, kene ba tau ba rita kingo na na edge cares Ira kausa nga mai ora na mai na nonda na bikol kor kor anda ubung kara bir tuan ambu ngone ora na bundai kabango. Gela kola kon tuan ngone ya. Sa tinga mai la mo na nas. Bata sarkilan sa saule na sauni edge sa saule le na nas. Sangge lai sot tali dike na lengka tali na nasin be bal bulai. Yes. Opsi mata langgo sarai re stop tagin be ka se dam. Se sa taro be ka se dam. Ye na ka Anti na rede hai so lebih bisa upaya ya tiko tapa bidi binaka ni siamo ratti minggu weekend chondro di masi en ulutang totok ni vitala no mata mata kalbango re. Eh, dia besar dia totok total na taro tarang tiko minggu luke membeleta na sekolah sivi tarang tiko mo ko ya na ite binili me proposta que na quota ni sekolah sivi na Ministry of Foreign Affairs yang kena sekolah si bini buli. Iya, nang kiri Mr. Doni masih menang kay somayan na nung nitaro luke, pinakapakalibo na nung nitaro ti kumay. Pabi di nakatsukan di bali, bikim di nabiokan. Di siya mati kumay na niro may biwa city kong ko. Kaya nanon ta turang bulag do kay Chon and Ronnie Mas. Siya masarti ko ko, may nakorturang may Canberra, may Ositerelli. Pabi di nakatukayan ni sana pula kan may tama na niro Vitala Noa. Yung kahit ko sa tali sa nomunitar, inimbita ba na nomunitar, and chat, o Mr. Donimasia nang kay lisubo tali na Vitala Nongko, and ang kay tobole ako kami nang kay Soma. Lista leani um, na nom di ba katarte ko mai, Iya. Pag di ba nakataksara di ba kalibo na vitokon, and buko ni ulutang ang bimbingo ni Pamskin. Merupakan lana na siya betul kumayo chonin rodi masya mamadal takati kumoko na history ni PAM scheme na kaya ba kung balabungan na PAM na Pacific Australia Labor Mobility ka tikibu na kena tu balaki na bika membaleta na PAM and baki runon dolu kina runon dolu kator dota ka nung balabo na bital no takini labor scheme go apa tayo sarang kina ochon do di masya na mga takati ko may biti kawili ko kinang ko na matintu eziwa matintu na Pasifika kini katini o Timor Leste Timor Leste sento eta na Macau to Istimo na boli ko kay Australia nabi matintu vai tayo biti ko na PAM scheme o biti o Kiribati o Nauru
Papua New Guinea, o Samoa, Solomoni, Tonga, Tuvalu, vatake Vanuatu. Artona diwa diwa na matentu en labor scheme ngo PAM kakene katini o Timor Leste. Dapat dibinakan ni lebo nakanta may bulida en bitala no ni ko ke chon ro ni masi en bukutunga ni ulutanga bimbi ni no te bita sa kitiko na lewe Pasifika tale ni tare ni siang wala nga nyo kaya nga ibiti arto tiko tale na bimatin tu tale so bibi sektaki en bitala no me baka na Pacific Island Forum lista la kena baki runondolo kena runondolo katolo totoko baka oti na nero me bitala no bat ki chone karau kini milim na kada me bulida me bulan talanga kino kwa weekend ena sini kwa na katolo ni wasi ni bitala no lakini matai ba mulu chiklo berto no kando me Melbourne berto na bubale na tita kau boleh binaka manasa estava mburesoka turang di lomo di korme rewa basu tiko kwa ikapala na kasele kome kandabu ke manu kindalebu turang ni nembale o lebu west la kaundrap na nondro vitalo na ken matai part 1 part 2 na vitalo no bate ki ifremi apisai ke iwane nangamu may na RSC may in Coromandel may New Zealand ayan RSC program kwa rabay kina na ngole ki New Zealand ito lang ang total matagali labor scheme talaga kututo bata chuk nga kira kaya may Australia PAM may Australia na RSE may New Zealand na kinakatulong ko na lang kay may pamadala bikenda o chonen ron mas tulangan ni Salibu Koso ron rua may natikina o namuka ela salva turana o do matelia betul saba ko mo chukani bikim ni toto kusara so bikim ni berata mai na tiga buni ni robitala no ni kasi mai en tos chukuna ni robitala no yo no numa mertini ana nanta to bitala no na kana langa tam de weekend na certo tok na sinang tamo banua me bagana no mitukini ni no may non to bulan ni sinang tangani ko turangan ni namuka chonen ron masi nakabali mo na siya mamay Andamos
Nakavale musabak matukan bikim ni Kersara, sababu ni vinakavakale by Chon Roni Masi, and anona may talon no to be kenda na sigurang ni kuwa. Bako ni vinakatukan ni Biro kenda na lewana tiko na program ni nek. And na bisa Australia, bunata mga ni baka lorong tiko may kina. Bako ni vinakatukan ni bikim ni kenda na muninto yung mata bubali. May mata vinaka kalungata na mata ko ni gay mata ko mata. Nakamastale, nakanasyam mo ito mo chapani, nakabalip sa